Nagrada Duško Radović uručena je Oliveri Zulović za roman 100% tuđa posla 4. februara u biblioteci grada Beograda. Velika je čast i zadovoljstvo što sam dobila baš ovu nagradu Duško Radović. Moja velika briga, a verujem da to brine i druge autore za decu i mlade, jeste da im se ne obraćam sa visine i da ih pisanjem ne potcenjujem. Duško Radović to nikada nije radio. On je govorio sa decom kao sa osobama, nije im se dodvoravao, govorio je sa njima kao malim ljudima. On je bio čarobnjak tog postupka. Ako je žiri u knjizi 100% tuđa posla to video, ako su deca koje su čitala i koje će čitati razumela da im se obraćam sa poštovanjem, onda ja ovu nagradu primam kao nagradu za taj postupak, iako smijem da budem neskromna za to umeće. Hvala vam još jednom svima. Žiri u sastavu Miloš Radović, Zorica Hadžić i Zorana Opačić jednoglasno i bez ikakvog premišljanja odlučio je da ovogodišnju vrednu književnu nagradu koja nosi ime Dušana Radovića dodeli Oliveri Zulović i njenom kolažnom romanu. Za one koji još uvek ne znaju, jer knjigu nisu pročitali, roman naše pobednice Olivere Zulović sastoji se od 159 slika iz života jednog Danila i jednog Grubora i Danilove karakterno razbarušene porodice. Ovu pametnu knjigu za decu, ovaj roman Dnevnik, čine brojni smešni i tužni prizori iz života dvojice dečaka, stvarajući gotovo dokumentarno svedočanstvo o tome kako je biti mali ili još gore manji. Na početku imali smo razloga da možda posumnjamo da je ovaj autobiografski roman o savremenom detinjstvu bio pisan u prvom licu jednine i da ga je napisao sam dečak Danilo, za sebe, a onda ga je pronašla Olivera Zulović, prebacila u treće lice i ponudila javnosti pod svojim imenom, a da ubogog Danila nije pomenula ni u impresumu. I evo šta je bilo. Autorka je dobila nagradu, jednu lepu skulpturu sa originalnim potpisom Duška Radovića i plus 5.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, a da prstom nije mrdnula. Možda ni naslov nije njen, ne bi nas čudilo. A sad ozbiljno. Jezik kojim je pisan ovaj inventar života u mladosti toliko je dokumentaran, autentičan, dečiji, duhovit i pametan, da nismo mogli, a da ne posumnjamo u ovo prethodno izrečeno. Tako govore današnja pametna deca, kratko, slikovito, duhovito, bez fraza, bez opštih mesta, ne učeći ni od koga, ne ugledajući se ni na koga, ne kopirajući i ne sričući prema predloženim i savjetovanim šablonima i modelima. Današnja deca, pa i ova iz pripovedaonice Olivere Zulović, govore slobodno, jednostavno, s malim fondom reči, ali s bogatim fondom misli i velikom galerijom slika u tim pametnim glavama. Tako ih je tačno videla i naša dobitnica, prenela nam verno svet današnje rane mladosti i zbog toga dobila i skulpturu i pomenuti iznos u dinarskoj protivvrednosti. Žiri joj iskreno čestita. Direktor Biblioteke grada Beograda Nenad Milenović podsjetio je na to da nagrada Duško Radović postoji već 5 godina, te da je žiri ove godine odradio svoj posao odlično i da je nagrada otišla u prave ruke. Mi mislim da je nagrada od strane žirija na izbor nagrade bio na najvišem nivou, da su imali kritički pristup i kao književni kritičar i neko ko stvarno je stručan da odluči kome pripada ova nagrada, da su odradili najbolji mogući posao i ja ne sumnjam da je i sa druge strane nagrada završila u pravim rukama i što se tiče autorke i što se tiče samog književnog dela. Nekako je lepo kad vi imate i autorku ili autora, sad u ovom slučaju govorimo o Oliveri Zulović koja je dobila pre
3 godine, ako se ne varam, 2023. i nagradu Politikinog zabavnika. Evo sad dobija nagradu Biblioteke grada Beograda Duško Radović za najbolje književno delo za decu i omladinu. Na konkurs Biblioteke grada Beograda stiglo je 47 knjiga, a u najužem izboru našla su se 4 naslova. Pored nagrađenog dela Olivere Zulović, tu su i Džinovi Strađila i nešto treće Dejana Aleksića, 30 života Jelene Janić, Milke Knežević i Tata kaže Gambit Stefana Tićmija.